biri gutemo safi ko menga si uri bipanze gute aguhaye kwera genda kuravye kwera gani manje ndigira hajya menga si uri bipanze guteka ndarira hari ngorane ngone zirahari mugabo twicaye gatoenda kuyaje imito wateye inda mugabo iyo ntera indaho vyari vyoroshe si birenze gutera inda vyose birenze gutera biri gute none wono shindaki maje no kuno muzi natwe datondaga kubera iki hano mu mwari mugafasha ugaruka mu kudiswara jewe abuze gato kubera hano byo bero yatwigisha iki nta kintu niki nigeze mbona nikuri nta kintu na wana naho ajya hose yasoma kina guma nsinzira ambana bizacunyibutsa uraje ko dufise mu ishuri cyabwe ikomeye kintu nice kwa kubita ibaro n'ubugesabo kaduka oya bitunane niyo twese Afrika none ngo aragwaye baragwaye kwe naje naragiye kumuraba njye musi dukoze bya interrogation nagiye kumuraba kandi rero man hari ikintu naje nibutse ko dushobora kumufasha tujya kwa umugenzi kandi kwishura nyine yadufasha itunaniye rero abone ikintu nibutse interrogation non la vérité atavite kwitegura ubizi utaye twenga neza shawe warahiri bivuga ndashitse mu mabanda kumwe mu mabanda na ni ngaha ntiwari usanzwe uhazi oya mubanda kwe ntaho narinzi ni ngaha rero naguma numva bavuga ngo umusozi bitwa rukono sije mbenda umaze vrema hajya ni kwene hameze kurya nyene numva ariko batukwe mu ngumenga ndakubonye bushasha wari usanzwe uhazi ngaha canke uje nyene bimeze gute ni kuvuga jewe ngaha kugira ndashike naje ndabaza kubera hari ibintu je nabonye birambabaza ni kuvuga haro abana muvukana bariho rero umwe n'impumi tuvukana kuvuga rero ubu barizuna mu mudogo wanyu uko nabafashe nabi ni kibazo vrema kumbarira ngomba ndagusekure ndakurangire nubu wase kumbarira nyaruka hano nyaruka nawe ndagutekera hamwe na mushikawe nyaruka naje n'umugenzi twigana umugenzi wahe nundi mugenzi twigana yaje kuntembera cyane naje gutembera gusa mbarira mwana wari naje gutembera ku mugenzi oya shano mbarire Ndumva nagomba umfashe inzu yo kubamo inzu irahari mugabo rero ishariti rya mbere uzomfatira abana neza ndabizi sawa nawe hepfo turaza kugenda mu mwanya kwa kwereka urakoze muramwanze urakoze imana ikuhezagira yego nabibabwiye hariho umuntu yaje anzanira iyo foto amaze kunzanira iyo foto rero naje ndabaza niyo foto ashaba ntitwebwe n'ukuri babona ko umusaza nawe ari umuntu byarashitse abingumira bivanye n'ukuntu umwambaro wacu yadufashe nawe yewe rero mu bisanzwe ngaha ukuntu mbona jendi dada wanyu dada jendi mukuru wacu twebwe dada wacu nyine mu nda imwe nganda kuyambire kwe ya dada yo umfatire mayo kandi dawa bari uyu mama mdogo utarakaka neza cyane